parlok bro pekat kan ikalak kobun ba apa melim marberi Henry Kibru Kim Don bawan banesi mentah kan ika fishing competition hadu mentah Kibru kiwan tang kendiat ba ngopa parlok bro subawan nesi mentah kan ika fishing competition ka he ba apa marberi fishing pon warla de la shairu subawan mentah ne wan la shai dang step nomor kiduna bru ba mentah ka sngi pet kijing tli jong kan ika pung kat kini kilak balai pipeleno kilak kita kat san teli kamtam ke baning kong lay san la ke arah laksan pojar ke balai cilak san pojar ke basau cilak pojar ke basan cilak san hajar nanta ke cipo hadu ke bakasan cilak tikam the consolation prize we don cibun teli pe cipo teli ki san teli ki lay pojar san teli ki ar pojar bat cipo teli ki cipo jar kunjuru cipo teli kita nazar ya la cai kasih kan nondu kan Loki Dro namta ka Alto Kitten brand new deka banikong pinjo dakat ka Alto Kitten brand new baat pinjo dak pisa arpo jar ka balai pinjo dak pisa cipo jar bat ka bait ket ke long life pat tingkat tiket bat san spa tingka tiket tiket kan di depan adu menta ka singi ya kan kompetition kwai dok kan Henry kinang duna ba kibriu pet dang duna ba adu kata ngo ba wan no lek no sha melim mar banyang marberi fishing pond wa lej no namar ba dang duna priu bha kat kene kalak so bha wat pen leno lej no siu ya ka bayrung ar ka san spa tingka patin ra ya ni kilak hadu khapsan teli de sa bishar hima phi de la chai tin sara wan dang step mo ki parlo ki ba kim ki pen kre and sa ba lej no namar dang duna ba ki priu ha kene komsion pai do kha kham tam la chai ka si ta kene clash bu ni ti du la chai si